Aner malaken yam ka na dialten kontin barwani lingwaseme. Nere yene diala konti link roisni ka Nuer TV. Anda manduni chan kon yamle yanong roine gwaseme. Kala yanong roisni update ni ka kui malka kene kui kortin kontin talk. Joban lingwaseme an wale te kon kalete bej tandien ka breaking news ni. Kordana chitu kam dene SSPDF kana Kuumɛ SPLA IO ka longechuk chala no weche te bej te chitu tin bana jelinga jelereme. Bana rajbo kanete konde cha kebre which ka juba a deshnitin la de nikim yadi de SSPDF the national security ban mandana chikan lat gwasan ban jeling bane bana raj kamandana cha lat aniti konti activists rai wika South Sudan kamen chikan lar kum kim yadit bande ko kien wan bana ko nyoko milin konke ka Kuumɛ SPLA IO do badan en cha gurge jeno ba ka bat kaje akan kono ni amne jiram jidid gwasme kan Nuer TV channel gorjen go jinder channel der je support der subscribe kede notification bell der je twany komite gum jidid mi sheberek da shamala shubikeje joni ambalin gwasme bana roche ka Queen enten konte cha yen te la ganware ken yambe jalat ka tok kawaini ka kora be jenong ye ka tok nware ban ye chulin kel. 3 South Sudanese men who were taken by soldiers last week have now been released. The men are named Gadiet Peter, Wasapkwang, and Gadjang Dogor. These 3 men, they are from Nuer. Last Tuesday evening, they were sitting at a tea place in Aisura, a suburb of Juba, when soldiers came and arrested them. Witness said the soldiers were wearing the uniform of the Tiger Division, the special unit that protects the president of South Sudan. The men were pushed into a vehicle and taken away by force. Relatives say their age are between 35 and 40 years old. One of them, Gadiet Peter, is a South Sudanese man who holds a Dutch passport. He lived in Netherlands, but he had just come to Juba 2 weeks earlier to get married. On Monday, a family member named Bichok Gatwong spoke to media. He confirmed that the 3 men were released. He said, as a family, we want to inform the public that the 3 men detainees have been released. 2 of them were released on Saturday, and the other one was released on Sunday. According to Gatwong, the men were first detained by the Tiger Division, then transferred to a national security building near the river. Gatwong explained that why the men were arrested. He said that someone accused them falsely. The accusation was that the men were members of the SPLA IO, the opposition movement led by Dr. Machar. The false claim said Gadiet Peter supported SPLA IO because he recently came from the Netherlands. Masapkwang is an officer in SPLA IO. Gadjang Dogor is also part of the SPLA group. But Gatwong say these accusations are not true. Later, National Security Officer dropped the case. They released the men, but they told Gadiet Peter to stay in Juba for 3 weeks. During this time, he will be monitored. Their phone, money, and car were given back. They were not tortured or physically mistreated. When asked who made the false accusation, Gatwong said it was someone from the Tiger Division, and that person is from the Nuer ethnic group. He thanked God for the safe release of his relative. Jolin kon magwasme ne dang dokte konte chayen. Kanwari ken shaka gwan. Ano shaka yen lora bank jodan shalat yan ka ko ken wa chunkan kelke Dr. Machar. Beje ladje madana shalat gwasme ka kwidian. Do badana yan ka ken bukarardi ban jelinkel. Yanona. Ken Nuer dang dokten konen chayen da ka South Sudan ka kor gwade paiwo. Ken chala do ken chakalun. Raman nyama wun Michelle ka Gadiet Peter. Ramero de chale Masapkwang. Ram dodien chala Gadjang Dogor. Ken yan ka changaro ka tiang. Gwan matig nyurgatin awamet ken shai kai sora. Jen agwan me tere wiki Juba. Mala nada mongtin. Kashu de ni Tiger Division shuka ben de ni SSPDF kashu kan ka kep ko bom. Shukan ka force ke shukan ka yor reitor biel. The inter chala do ken jel ken ke uniform ni Tiger Division. Ken chari realika ko bikan wera to bikan ka kep. Ka jom chalat gwasome wane ti ka ko lora bang.
But Tiger Division awaken ke special unit. Ti gange kirmi yadit rai weka South Sudan. Chukan e dang duk ti chukan ke kep ko bom ke chukan ke tolre torbiel. Ti she man en dang duk ti chukan la do ne. Akane kan gade tram kel te guru ni dang duk dech ram do dien te ga jen ngwan. Cha jo mo cha jalat. Ram kel chale ga dit Peter awa South Sudanese man ki e wood South Sudanese milawun wara wajen doro chal ke dush. Ke jena ke Netherlands wate ke dus passport ara Netherlands wajen pai bere we ke juba ko kor jong dang roten pai were we ko jen wa gor jen wo bo kwen be ke kwen wa che be ko te ke ram mo ko support ke jelat an wala chala do nena ne di kontila family members wun michel ke bicho gatwong te marketing content cha yen chala do nena jen sha kan wun dang jok te wun wer sha kalun chicken ngot kamite garete jen no ajane ka jo nana shalat gwaseme wude me shalare wonene wude shalke bicho gatwonga ne jala do kune la na ideal contin la public ke je wich ano no dang dokrin konen cha yen akuma kirmi yadit ajane chakalun kanang dok dial chakalun ajane ke nyam chane dang ro chakalun ke Saturday ajane ke Sunday ana chwaram do dien chwa nyoko mulo ngeje ko kene dang dok te ko de cha yen ci gatong chela ro ne ajane dang dok ti wa yen ke ne de nin kon chal ke Tiger Division wa ka kan ba chwa nyok menang ke national security building mitie ka 2 year de ko na ngaje no kene ti de nang 2 year wo de ko ne kan winemi wa do budana gwanye ke je ci gatong cha jalat ajene nene ajene kan wundang dok wa yan ka chaga cheke no kan shun kan ke dakring machar wa kan ni wa ku kan Kuumɛ SPLA IO ku kan support ajen do badana yan ka era mi shun ke dakring machar wa yan ka je no ka jom chalat gwaseme awa wudu shalka me ga dit Peter wajen cha jogo no jine jira mi shun ke Kuumɛ SPLA IO jen yan ka je ko jen pai ben rai wich jen ka Netherlands wajen jan kaje masab kwang chala rojen chaje gwani wajen officer ka Kuumɛ SPLA IO ramadioten wa gadjang dogur wajen bo ramkel melaran SPLA IO gatong chala ronene ajene ti chakane keka chetok chicken te kel ke ji SPLA IO ka jawrana chalat ngai kone la tok mi chaje ngaje no jaran SPLA IO ke chungi la Nuer na baji yen ke baji ne ko jendana tok ngum de yen ka ngam goin ka chaje lat gwasame ajini national security officer chukane diality chukan case de na dan chalep ke eno kan chunkan ke dakring machar wa chaye chupel ko changa jino kan chikan chung ke dakring machar chuaga chulun dino cha gadit Peter cha jogo ne cha jogo no jin gore je bitre wiki juba ka kor jonga dang dok baji monitor ana gwada witinone baji gorten mo anga jino jin jiram kel ka Kuumɛ SPLA IO baji dilyen so char jo mo chajalat ji Tiger Division chika wonin kana top te joka ne te tiengo me gujira no jiram mo shun kel ka dakring machar baji dil kap kan tene ka jonga dok lo min da dere te ka pai en ga dit Peter ka jo chalat gwasame chalo ken chatal funu ken chaga kan ka cha yuken cha kan amene turbilien duno chala do ken chaga lo yuken ka chaga lo turbilien bana kene kan ka dwech kan tele ma chalat ke changa kel ka jo dana chalat mi chaga tijo ano angum yan ke ya ano aji Tiger Division tikala do ne chane gwany rama goine wa Nuer kep komone Nuer goin ka mo ken o shunken ke Kuumɛ SPLA IO no awa goin ken Nuer ka jo ran chalat gwasame when us who made the police accusation against you Gatwong said it was someone from the Tiger Division and that person is from the Nuer ethnic group so ramadana going gadu gwasame Nuer ken de kon larik Nuer ken ne kon na karodian ko mu yena mu to gaje mu de gan Nuer de ka yen kaje ande rawo shaka gwan ko jen ta dana to Nuer to wan charu den cha ko yo so chikan go de gan man ken de tek so ma changa jeno jira mu roch baji dil kep ka jo dana ladi so ne me ring dit me la rode re wichin winemi cha goro de Nuer de tek ke de Nuer de chonkel kan werin kon ti logo melat ke kem yadit baji yana Nuer so ne nang Nuer kan Nuer jen dana to ko na mo ajo ban ni gwasame bu goro be nyoya kel bana right ke qui activist civil society reaction chika react tega joma chalat gwasame
awure shalka en mun yakani bede nywa yakel en mun yakani che kuma kirma yadi che jala jor en boss che surprise wala ke message dana shogor ko jene won la le richi dere kirma yadi dere je defend but sometime ko jene activist la jor la ja tube kirkamen la denter nyang la jor la ja tube bari gine gwasmene mi jine activist ray we ka South Sudan ka ci roj ko dong bi kumbi jogono mele mo mi jek la gorgono jin baji yen bari na mray kone no ci wude me ca jor ci yeto be nywa ye kel ka to ka way ni ma dan ci gor ke je ke repol dan ci ngun ke la da yen ni gwatame no ko ngai kone kon lat ko rien gorjeno baran palping ke leng dien ko de ti ka de gor de kon ke leng kalo dina gwa civil society reaction. Well, effort to get a comment from the army were not successful, but civil society group have reacted. Edmund Yakani, the executive director of the Community Empowerment for Progress organization, welcomed the release of the 3 men. He said their detention was unlawful. Right? The 3 men, no dang doctor. This is a positive response to our advocacy. We now urge all security and defense institutions to respect the rule of law and human rights. He added that unlawful detention in South Sudan are damaging the reputation of the government. Citizens see such arrests as unfair and illegal. Yakani say that if someone has broken the law, there should be legal procedure through the police and the court, not arbitrary arrest and secret detention. He also called on security institutions to stop arresting people, saying that is the job of the police, not the army of the Tiger Division. Yakani urged the new Chief Justice to put reform in the justice system and law enforcement. He said unlawful arrests are going against the legal reform the judiciary is trying to achieve. In another interview with Yakani on the media, Yakani strongly criticized South Sudan political and military leader. He accused them of fueling violence and enjoying the suffering of ordinary citizens. He called such leader the gun class. Yakani said these leaders often use tribal differences as an excuse to fight military. He condemned the recent clash between government and opposition force in Apenal, Central Equatoria and Western Equatoria State. Yakani told leaders to stop using violence as a way to solve political disagreement. He said, when you disagree, you kill the common citizen. When you agree, you loot the common citizen. What type of leader are you? We are urging you to use dialogue as the approach for resolving political differences. Yakani ended by calling on leaders in South Sudan to sit down and talk, not fight. He said violence will only bring more suffering to ordinary people while leaders continue to benefit themselves. He said dialogue is the only solution if South Sudan wants peace, justice, and stability. So many kwana magwaseme Yakani charwach. Jajawre chajalarar. Katin jege kone latke kumekira. Enono. Gen Kenyam, Jamana Shalat Ko Nwadang Doctor Chai and a Tiger Division, Chaka condemn. Jalari no men shalat, Siemagua, Name Chamal Chajadeno, and Ojin Benetin Contendong, Lan Bikayen, Dokon Cholono, Conedicon Yanka Conwere. A general the Meshi Ladun Yaneti Conishalka Tiger Division, Kidane, Ladame a Lat Police, Mission Worship Mijakan Kalatka Charanjo, let me jek, Deja Yen. Deja Nankon Odbo, Chadanangi the Danish go the Jonak. Agenda me media kashimogo. Edmund Yakani Jena executive director Kalereko organization Shalke Community Empowerment for Progress organization Michelle Sepo. Jela Raja Katada and na Shingaja Kede Malder Letkeja. Lula Joro Laja Tube and ono charger come chuang moko belara jimite mi jamuchenen. Yakani pointed kajo chalat gwasame agenda me shimo gwanu banat bakanak jenba she Kuumɛ SSPDF kana Kuumɛ SPLA IO chaka la dwere no chikur chade to ke china de to kor chimanto ka penal manto ka Equatoria ka Western Equatoria kana Western Koken jelado na me she chuang ka shimo gwa Yakani che wonno ko lade dakren so lade kim yad lade jor ko jene kire jaram danen kurik dial kukalat jaram dana ku violent ku je fail ko jen se gorno donde maldereben wa ku keryang le jek mit Jesus dan bu ku kala chu ke citizen mu chu ke jen do dan la yo la ken kula be je ka chene de to che ga cholo no kane te no kanu bu na bu ken kanak
ya kan jen che leader content re ke South Sudan che jogo no chwa goro bi kor betok no goro jen go bi mal beben bi amal bi ajalat ka tok ashimo arach menye ko binare nak jen che ndi ala ko lat ko den che ko condemn ko da to ka penal mun to ka central equatoria kan mun to ka western equatoria state jala do ti ka ti je ka chicken go ya kani che leader che jogo no stop using violence agent rob down dian political disagreement dian solve for jana che chong ajana ko ti chamal chai bino biga no distraction ka kuja mo chala do na me jega long ajana gor jano shwala yeno no ngamal jaga mal ko atwano chagoro na biga lu lora bang ka kuja mo shwala leader kirme yadit awona ka Kuumɛ SPLA IO right ka Dr. Machar chole ne diala no de mal de jenong de Dr. Machar de jelun ka de mal der te wano neme amle rode ki mi chalat jen yakane kwer mi la ro nyashang no ka jen activist mi la jor la ja to mi te mi chode lat so right now che jo me che je kwene no yana ku ben ka breaking news ko rana chi to ko longo shuk bana je linkel ko do bana che to ko je an wala chane ngaji no chi ko che to ko longo shuk an ko mo to ka kam de ni SSPDF kene de ni SPLA IO ala kam nene konti la Kuumɛ SPLA IO tira ke Dr. Machar kene kon roi ke kirme yadit but kur men bi angaje no kan wari nyenya korodien kan wer na korodien no ko na chunkel ka jang kan wer konten chung ala nuere ajen do badan to kor ke je ka do badan chalat gwasame an walle men bana kuling chalalu ne chama tiang wa chaje kep Kuumɛ SPLA IO wa chaje overrun chane dial konti la dine SSPDF chaga jureide jetene gane tichaka boni ticha tour niken video niken ano chaka nen ka social media chadi ni SSPDF kama tiang chaga joirar Kuumɛ SPLA IO netin kon tilla jinyen wari kene netin kon tilla Kuumɛ SPLA IO ko chala do kan chigro den mat antema matiang teneti kon la nuerten chideni deni kemiyadi chikan ngoten tam right konene so jen do badana to kontama so kon mi chirkana me chana right no kon mi chodo lot ke kon mi jak kon me chana teganak ana shang ne video dana gwike kat godo dana nyingatin right kan dial ka Thok Naath kan warin kona shajur no ka jomi chalat gwasame Ramadan chati kajen video dana shagwich memora ran Kuumɛ ran SSPDF wajene kulene ka SSPDF kwermedit jen chaje kep ka chaje turke video jaga social media no de je nyaka yenen kwa bat chero de lot so jen chaje kep donc bi je social media de ronen alar ni yeman le rode jen chaje kep chati jeno kayendang de beto ka ngum tedi na kur jene nei ngane jene kon chane moy ka yo chane mo ke yu lo la ne jen and then ba ne mo ke yu to korb ne ko da mi yu chi ke tuk bine nyo ba ne nyo mo ke yu aloken kwa ka ne ke no yen na ga nueri ke ta ku kirme yadit so ne di jor ne ke ga yu ko bi ken nuer bi ken kanak ko rana kurme kur cha chong right now kur ba woniam dob dan ba woniam ko je o kirme yadit chen nuer ya ga ko ke yu kan nuer ko to kan nuer ku yen nen ter kan kur kan nuer anna panal ka section ko ngai konke nuer kon te ka fanga kan nuer kon te ka lungshuk no ane nyin kan ke different nuer fanga tandien de kolar no nyin kan ka jang kan tet but ku jame ka lungshuk kan nuer kam den karwade nuer kan nyinyo ka kan nakrodi no de kono de ga nuer ali adi de me ka ku yone ano baje kok no jin wonak damor moji ka yo wajang wonak chia more na madera magwa no na merek so raina mlai kone shalungu chuk chala do chaje clear out cha SSPDF cha ka joitin according to the report dana shano the report din mishajek kan Kuumɛ SSPDF the statement michigan release but Kuumɛ SPLA IO akane to konen cha statement cha release ka chicken tour no bajikan class online munyo no cha wich cha je kevaken matiang ajen jo dan le roden tema so de kon kula ro ne michi kurche gotok ngula we ya den tema ka Kuumɛ jane ne re kon shunkel ke kirmi yadit gwan ma chamal che gorno dara tok gwan ma logo jeno de na de chengalor kule use ni nueri against their own brother chirgamenen yena mani tema no ko to lu shuk akam nuere korodien ne re kon gelu kan nuere ban ne re kon shakep an wala kan nuere medan ka kuren yam ne re shakep bonen ne kan nuere chana kenen
so bagole tede angu yos kan wera against each other ne kwa kele nak kuri le nakam ken karodian kamit yak tamu mode na wele rodian de na mat de kim yadi de nyom na da la nyot kana cha de gor jeno de wede gore na karodian ne me che chuang ka shema gwa nuari chardan jech chuang na kel kan kore ting chana me dana chikchuok ke 2013 chana jangach ano nakana kon cha kon naga jang right now chikon de le bun gor bana le ter come down mi chaji ko yu gor no please no gor no jin bi pal chu goro men chala re jang wadang wer ku bi mo ga yu cham ka chu goro jin bu damor bi nak bariek dan bari jono wer kur ko chaji mo ke yu ya malyenka ko men ta ga jang me ken mai ken kon yot chaji bu mo ka do nyok ba nga jeno jin pel na bu mai bi kon yot bu kon liu den ba ko nga jeno jin ci kor ci ter bi yobe ko le jek this way nakana kon liu kon gan ware tur manana cheguch ke video dana cheguch gwasamo video mi jak ramadana cha tur gan wara ke wun wara medit mura ni jena ka tung wara aja ramadana raja no chane mo kayo ana ko cha tich ano share mat ka ngane so raiken ko dana to be jelong akam no rekorodian ka kuda nga kuna e kirmi yadit ko gon wari ko yo mi chen wari yo chi ko ter beren yal be kulo jak but ko jak me de ko laro nene de ne SSPDF no tin kontin cha ko mi cha ter chi gane je ka bech ko cha ka juch ka chi ka safa ka jo dana chalat ke ja ban na ngat kana lung rinyal barenyal ner kon nyin kan ka ko sins kan ner kon la de ni chit ke no chi ka rinyal chi kana bi use ko ner ti ngai kana la to go no bi rinyal baben che chit ka gwa da dan etina tin ka fan gak bina kor bi kana roje ga jo ko mi gwan motel ne de rinyal de kana bogo den bi kana ti hal bi kana lo bok ner ko lagat mentin kon din terenya tin de yere bar gwa da meni tene de nitin so kor kam de ni kana de ni so men buto gene na me be kirmi yadit be jagat ti ma ngai kona baje gadi nana ake me yadit nyenya kan wer ku jama kan wer ka kel nyenya tama mi ka ji kotere akan ji kotere an ken kel right now na me ngum butok nyu do jengo rektetin ka cha de malwang ka makab je chong rei wich ka South Sudan ko kere che choose ni ko ntame be adil ngaje no men Kuumɛ SPLA IO cha do yale kaba wadu be muto be ngaje no to ko tegitin especially ka jan pay to kontine chen kal ka pay wona wala wo wonyam bana ko ngwan bana kelinga men me cha dakre ma char charge release Kuumɛ SPLA IO chol ken kim yadi no jin lun dakre ma char ko be korba tok ko be na be rin palpin ko be peace be prevail ke be unity be bere wika South Sudan lu yireng ma char ban ngore Kuumɛ yadit jana mo do diɛn mi chwa do luran tame ana on right ko nan tame che deploy ni de ni Uganda rai wika South Sudan ana de ni Uganda tam right ko no katin Canadian content pay no wacha de ni chopke kin to kudang de so kin dang de ana kin dang de cha ga no tame Canadian content cha no re wich ken kin dang de to ne ana ke UPDF ala Uganda People Defense Force no kare wiko bigan wer be kan kanak telum do dien suraina kare wiki juba ka chatan in chanya ko minang ka gwad dan tin wer tin wankur so me lero don tema bare ngaje no chimi chiga 2013 chanyok ka mi be tema so ju kon be loro bang jin gan wer na mo mengen me dan lero do mo bi chu ngaje no kam dan ka jang kana kontok na me chi power struggle na me take ko no bran beliu ode na tik ene gwana jen chide ngwane ode na chenga jak ko gane ko ne changa je kan wore gwada ko ni na tin kan wore deg dan jenani wone tin kon ku ko tel ka gan wertin ti chunkel ke kirmi yadit which is very bad long den ode ko neng rodan ko rodan ku gwan cher gwan je manan ku ko le bet ko le nyu lo bang terien kore manakan wore na me bere rong nwere gor ko na unity jin gan wore me che jon shi o lukaji ban mi lunjok they accept the problem but you know better kur jane menene ko nor mu kan kon tunga kan dial kan ngaje no bian wer biak long kami mo biak nang alo bi kan kon chem mun to ko nor cha chinga gwa mi shange jekten an walle de ina gwa ka je barurun cha bogo ko mi je wi chep ma menejin bo che de no no la je no gwa da na dong ti kwa ka je ban mi che jin ngaje no wi jek menejin bi shu ngaje no ti shiano che jek so ko ri to wan walle cha long shuk cha je kef e de ni
SPLA IO pin Dr. Riek Machar chajo me chajalat no ko chatun chagan ke cha video chagan chagaguch gwad mi chan were a captain were konente ka kwikir mi yadit jo me jenda na gore de nyaka konkel an wala shanga bangwan sore en wala shanga kelga pay bangwan ron kin dangraw wi de dangraw de dich bar nyow je kala radien biata kamal bye bye.